Okurugera Barnabas Tembo oromwijukuru wa Kitwa nibatekateka ngo babiri bari abashuma bamwisire abo kugira ngo abiri yamara kutunga emitwaro 20 z'abantu abakuzira ku rugo mu government hamwe n'emitwaro 25 yabiri yamara kuguza umukoko waye nimushakuru rakatunga sinte se government mweri asitunga kucha kabiri kilabire twalengekanira tuteka sente aku kabali asendra naruka ndarunya nimulio notukoko atwiwe mushakuru mulimi so abasente sente obo twalengekanira tutibwa basirisa sitwanga menya bale mtrangane bahenga brevet ali wali mulimi nyakabare inakala makoko mulimo kana tuli kumisha koko inatangana sente ushakuru ntro mayire abimba kamwingiriro manyumba amachungululuyo amavertungululuyo. SP Nelson Tumushime uri umugamirizi wa polisi abo cyange cya Rwenzori yahamya makuraga Ago muzeyi Mbusa Yusuf w'emyaka 95 yo bukuru okuchondozo kwa okutandikiraho nukoreka ngo bamucumisire kandi twasanga ha scene of crime hati tukabigamba ha kamera aho kwanduza kubikosa nko bujurizi kuturazo mu kote. Tumushime yagaruka yagira ngo nka polisi bari no bacondoza amashangwe ndijwe na eyo wisi mu district age guno mushango gukarga hima mu Mareba sub county ahe omuntu yagira mu bala ya Kinawolo of Ba muri Mareba town council bafuna mu butikirizingana aba barwana nawe yarwaho yafu so ahe turugambira turimo kucondoza emishango ina eyo bwisi omu region yitu ya Rwenzori East. Omubero gomgenzi gwatwarwa mu irwari rya Kagando okukeberwa gasha kwa Gilbert Muhanguzi.